life changing journey yaba nje umbono noma yaba i-idea kodwa agcina kodwa isiyinto enkulu. So life changing journey iphethe izinto eziningi. Life changing journey ine-website, life changing journey ine-podcast, life changing journey ine-app etholakala ku-Play Store. So i-life changing journey kade ilonshwa enyangeni kaJune mawuphela, sayilontsha-ke sayenza-ke ukuthi ayibe semthethweni. So-ke ngiyanamukela namhlanje, ngiyajabula ukuthi-ke life changing journey isize yabalayo. So namhlanje-ke i-episode yokuqala, this is the first episode. So lana-ke ngizochaza ukuthi life changing journey iyini inhloso yayo, izosiza ngani futhi iphetheni. Okay, ziningi izinto ezenziwa ku-life changing journey. Njengoba lisho igama life changing journey. So lana sikhuluma ngohambo olujulile oluzoza ney'nguquko eziningi ey'mpilweni zabantu. So mangichaza nje life changing journey ukuthi iqale kanjani. Vele-ke life changing journey ifaka izinto ey'ningi, kodwa nje yaqala ngo-mental health, ku-psychological service. Lapho-ke sibe sizosiza abantu khona-ke psychologically, okusho ukuthi konke okuhlangene nomqondo noma nengqondo yomuntu ila sizoyilapha khona. Ku-life changing journey futhi uphethe u-finance. U-finance ila sikhona khona ama-financial services. Umuntu siyakwazi ukuthi simsize ngayo yonke indlela noma lokhu udinga usizayo financial. So leyo siyibiza ukuthi Chabalala Finance. Nayo futhi under life changing journey. Iphinde futhi life changing journey abe noChabalala omkhulu consulting. La siza khona abantu bento ezinjengama-fingerprint nawo wonke ama-services are-related kuma-fingerprint, ngoba yaba i-service esayibona ukuthi ibalulekile ukuthi ayibe khona ukuthi umuntu asizakale, ngoba i-service engajwayelekile ukuthi abantu bayithole. Kodwa-ke manje ngicela ukujula kancane-ke ukuthi-ke i-life changing journey ibuye ihambe ifike ko-life coaching. Okusho ukuthi la ka-life changing journey ikhona i-service esithi life coaching.